Bafowethu ngiyabingelela igama lami nguSiphiwe Ngantombela bengicela nje ukuthi uma uqala ungena kule cast qofa subscribe button phinde ngikukhumbuze bafowethu ukuthi ke ukusubscribe akumoshi ngishela iminyama bafowethu isenti ngishiya idatha kodwa sokuyibeka emathubeni ukuthi ube umuntu ohleli lapha ku VIP masifaka nje ivideo wena kuphela ube umuntu ukubaleka kwakho uyenza ukuthi uyithole eqala bafowethu abanye bengakayitholi cabanga bangaka subscribe so bafowethu ngiyacela kakhulu ukuthi ke usubscribe ungakhohlwa ukulike commenta ukushare kusiza ukuthi ke kubone nabanye abantu abangakawuboni umsebenzi lo ke esufakayo noma imisebenzi esiyenzayo esiyifakayo bafethu namhlanje senza a special show lapho khona ke sibheka khona noma abantu abahlukumezekile ngosuku ke njengoba kumhla ka14 February namhlanje abantu ke ama lovers asuke ehleli ndawonye asuke enjoyela nje ulife ukuthandana kwabo baningi abanikezana ama gift abanye bayacabuzana abanye balala endaweni ezithize bagibela imkhumbi so namhlanje kusuku olukhulu kakhulu lezithandane so sibheka nje lonto leyo shayelwa abantu shayelwa nje abantu bafethu namhlanje skiz abantu akade bethi ke namhlanje umuntu wami akemtholi namhlanje umuntu wami noma bekunjani bekulindele ukuthi kube njani njengobona nje namhlanje silungisa zonke lezo zinto njengamanje sizolungisa nalo udaba likaSisi lwesibili usisi wami ke lo ungibhalele nje naye ngokukhulu ukuphuthuma ngoba namhlanje bafethu ngibamba nje incingo zomuntu othi ke zosomfowethu ngitholele nanga ngifuna umuntu wami ngespecial mama wami kunjani sisi wami Yaphila njani siyaphila bakithi ubani wakabani udaba wophi nendawo Noluvo wakamade Hading all right udaba lakho olwanamhlanje luthini nginkinga la umuntu wami besihlelile ukuthi njoba namhlanje kumhla 14 sohamba sokwenza ipicnic It's been 3 days manje ulokhu ushona le hayi khona efonini ngiyamthola ubika itori akasalibhadwa kulibhada kwayi lapha eduze kwami manje ke namhlanje ngimtholile inhlobo sidalo ziyashona ikhathi akathokakala benihleleni ngosuku namhlanje hawu phela besoyikhipha ngokusho kwakhe kunebhaka esijwayele kuya kuyona so besiplan kuya kuyona siyophola khona sidle into right ha satholakala ngokwakho usuku namhlanje le Valentine libaleke kanjani hawu Valentine abantu abathandanayo so bekufanele sibe ndawonye enjoy so bese ke ukuthi sibe ndawonye nje sisukela ekseni kushona ilanga ilokho nje bese imaphi nje mhlawumbe ama activities enziwayo mhlawumbe nje makuyi Valentine izinto ezenziwayo nje makuyi Valentine yabona njengoba ngisho ukuthi nokwethu ukuhlela bese epaki siyaphuma siyozidlalela ama game siyabuya siziyele endlini siyorelaxela angisazi bakithi awusamthole efonini namhlanje asatholakala namhlanje kodwa beniqhubeka nini communicator einsukwini ezidlule ukuhlela kweni kwakunjani ukuhlela kweni yabona njengoba ngisho ukuthi seku 3 days engangiboni sikhulumile kahle ngomsombuluko efanele eze wangeza ulesibili hayi futhi kunamanga mangizo 3 days almost iviki lonke akasezi nje enhlobo kanti nixoxe nini kanti ukuhlela kwenu zonke izinto since last week sikhuluma indaba yalento since last week senibamba nesikhathi singanani mhlawumbe naye it's been 3 years 3 years indawo yaqala ukwenza nje ngama Valentine adlule ubejwayele ukwenza njani hawu njengoba ngisho le pake bese kuyona indawo esijwayele kuyona enisebenza kodwa manje isilonda phela uma seneqiwa inakho njani usuku ngempela wabe mbamba kodwa esephutheni hayi akaza jola akakazi now akaze kubambe futhi dedela isikedi mama usifake usazi nje so izinto nje senenzelena zona mhlambe uMavela nani 3 years ngeke sekukhulu kakhulu kuningi sibolekana imali futhi asikhokhelani masibolekana kodwa phela ukuphana siyaphana njengoba ngisho ukuthi uyakuthanda ukungikhipha wena ngoba uthi niyaphana umuphe imali nje wena ke sithole nje umuntu wesimami isuka nje kuyena iyale kumuntu wesilisa hayibo phela thina sikhiphi kakhulu imali kodwa phela ngiyamupha nje nami manginayo ize ngeke ngicount phela cha nje imali enkulu nje uthi hayi cha mhlawumbe ngaye ngamupha nje ngamuthi nje boom mhlawumbe nge1000
awusuya manje kwita ha lapha ko 5 6 500 600 because phela ngisebenza umsebenzi otheni yena umuntu osebenzayo yeah hayi cha ngiyakuzwa manje ke ilonto nje mfethu ekhathazayo mfethu ingane ninazo hayi asinayo ingane ya nihlala ndaweni noma nihlala ndaweni nayi uqashile nami ngiqashile siyavakashelana yeah manje ngicini nje ukufokoza nje hayi sokuyisikhathi sokuyisikhathi yikho lokho kudala ngicine sengisola yikho lokho kudala ngicine sengisola because useze ungikalela nezikhathi zokendlini yakhe nje ngathi hey madoda manje hey manje usho luje wena awutholi lutho nje njoba ngicela wakithi uyabheda lo mjida lo sibala amaviki we uzoyitshintshi phela wena yeah so ufisa sikusize mfethu ngiyacela yeah so ngicela ukuthi uzama ukumthinta lapho umjitha wakho ngicela ukuthi uzama ukumthinta simuze ukuthi uzotholakala yini yabo uphatha iPhone maye easy nje izinto asekwenza lezona nje ezinkulu basami umuntu into zokugqoka akangibuzi ngibona sefika lento yokugqoka endlini mina ke nengane yasekhaya ke encane nami so nje uyayithengela nezinto hayibo bamazo sisibami njoba ngisho sesiside isikhathi so nje plan i-future together uyangimangaza ke ngicela ukuthi uzama ukumshayela mhlawumbe sizwe ukuthi uzothini hey bafethu abafana hey yabona bafethu abafana bahluphe hey Wi-Fi cloud enzani manje uyavele yaqishaka hey hayibo hey shuthi inkinga zami iningi awuthi ngisendele lo amjitha ngoba vele isho ukuthi inhlanhla nje kube yileyo awuyazi vele ngekhanda ngiyazi hey umuntu wakho ngavela ngicela ukuthi ubhayele umjitha lo umsendele umjitha lo uzosiza ngenakhojana nelento le location mhlawumbe ukuthi ungawuphi nendawo ngimfonela ngicela ukuthi ubhayele umjitha lo yeah so that's so sizobona thumelele ngimfonele lo mjitha hey manje ungenze njani ngempela nje uma sekuthiwa ngempela umuntu wakho mhlawumbe unomuntu abambana naye hayi angazi impela hayi angazi hey madoda iValentine hey kilo mfethu khamba yana hey mfethu another job mfethu hawule yankabe ngicine ngafonela mfethu ngitshela ukuthi ayigcine siyibhadamile yankabe mfethu yabo ngicela ukuthi ke njengama yes ngicela mfethu njengamanje mfethu khona umjitha simfunayo la yabo inamba yakho sengisendelile WhatsApp nje manje uma ungayibheka nje uzoyithola okay ayibhekile nosuku mfethu ayifethu uyazi mfethu abantu abathandana wena wakho uyamthola wakho wena umuntu obamba naye kodwa wena ngeke agaga umuntu wakho cha ngeke hayi umuntu obuchwepheshe ngeke sengaphuma emjolweni ngoba ngumuntu okanje yabo cha yena hawu yena ngeke adazi ingakho ngaphuma ngoba ngivele ngibabambe hayi mnganami ungibheke la mfethu mnganami buyele kumina mfethu masubithola basuyitholile alright angizobela bona sharp mnganami hey manje angazile umthithu uzosasa isikhathi enganani because eqaleni usheshile yazi hey mfethu kade mfethu sibabambe usuku olubi lo ngoba suke silindele okuningi yes suke silindele okuningi so shuthi wakwathola nje wena kuyiValentine present gift noma yini ama gift lihlezi ngwathola but especially for iValentine yes uyangithengela mina ngithanda into ezimnandi so uyangazi uhlezi kodwa ke
abolinti Sengocela nenkabi yami la ikuthengela amafeje ngoba phela mawuthi umuntu ekhonzela amafeje hayi kulula nje futhi uzongena esitolo akuthengela amafeje shuthi noma singayeka right awu kanjani hawu vele phela amafeje uzokuthengela umngani wami asikwazi mina ngifuna yena hayi zuka so manje mase niqedile ukubamba izinto benijwayele ukwenze njani hawu siyadlalela endlini ke bese phela hawu siyathandana bese phela hawu siyathandana kanjani yini leyo nto leyo siyathandana endlini hawu nithandana endlini sesibabili yini nithandana hawu shothi awukwazi ukutshelana ukuthi niyathandana love you kuphele kanjani we show each other yeah yes hawu lo mjithe sengithinta kilo hawu yazi enza njani manje yazi anqamuka Woza mfethu ne-location kwenza kanjani uyayithola kodwa? Yeah. Ithini story what the story baba? Hayi la ukubeke isepaki lapha ne. Oh amapaki kanti yapakizwa. Oh na ngiyayibona i-message. Yazi bengayiboni phela i-message eish. Yeah. All right mngani nami ngizokuthinta after work mngani nami. Ngiyabonga bra wami. Shap. Ukuthi siphuthume mfethu ngoba uyamthola umjitha wakho la. Kodwa mhlawumbe nje uyihlalele phaka. Ufuna ukubona ukuthi nje bengatholakala uhlaleleni. Yeah. So mfethu. Alright bafethu njengamanje sibheke khona kumfethu. Yena ke lo. Bala phela mana phela man. Yena. Iyona into ehlaleleke le. Mana into. Ngakuthola nje phone yona. Man uyibona kanjani le ndawo le? Mana kanjani? Yebo. Ubani futhi lo? Yena besiplanile nawe. Mana kwenzakalani la? Yona paki le ngijona usebenzisa. Cha bengikhulume naye kahle ngathi usisi naso bona ntombi. Akuyena manje umuntu wakhe sekusisi manje. Bengikhulume kahle naye ngathi usisi sobona nahle ntambama. Sekusisi manje. Mana wenzani? Ukushaya umuntu wakho. Yes, manje pho wipe ufuna umshaya, wipe ufunani pho wenzani yes ujolelani yona paki nje ngithini isebenzisayo yona paki nje khuluma phela uyini usisi khuluma uyini usisi manje uyini usisi wena umuntu wakho kanjani wena ngize nafanga ngisho call of the day man fanga ngisho call of the day kwenzakalani bengikhulumile kodwa kanjani ukhulumile nawe ugcine nini ukhuluma naye cha ugcine nini ukhuluma naye wena sijwayele ukukhuluma nawe ngiyakhuluma kodwa naye ugcine nini ukhuluma naye ngiyakhuluma naye baba ngiyakhuluma baba ukhulumeni ugcine nini ukhuluma naye uyibone kanjani le ndawo le ugcine nini ukhuluma naye akuhlangana nawe lokho yabo thina sibhayile yena thina wasitshela ukuthi ufuna sokusisi yes uyibone kanjani le ndawo le nto ke ngifisa ukuyazi wenzani mana wenzani yes mana wenzani uthole kanjani le ndawo le baba uyithina sitholile ukhuluma naye wenzani uyayazi intombi yakho le uyayazi intombi yakho le wena uyamazi ukuthi unentombi lomjisi manje phona kodwa bafuya mosha ngimoshe ngani wena umoshayo
wena umoshile wena umoshayo umoshela ingane uyitshela ngani niqinisa ingane uyitshela mana phela wenzani manje wenzani hawu phela masukuchitha ukudla kwabantu phela hawu fethu yebo wenzani kanti wenzani ingane wenzani imali yakho kanjani manje pho yini ungalenzanga iqiniso wena wenzani why ungalenzanga iqiniso wena mana awumenzanga ngani iqiniso awulenzanga ngani iqiniso uthengele ngisho ikhwama ngevalentine ha qhaw mana qhaw uqalini ukubamba nomama abafuse kuyisikhathi sabambani isikhathi singakanani baba sifuna ukubuza baba ngithi nangu mama njalo sibhalele mana fethu isikhathi singakanani fethu ubambana nalo mama lo isikhathi singakanani inyanga bafuse inyanga mfethu mina nawe sithandane ngani sinibamba nemkazi ngana nomama thula wena ngikhuluma nawe uyazi bafuse mina bamba isikhathi ngana nomama nale ntombazane isikhathi bafu manje why phombe wenza lento lena mfethu umenza kanjani umama lento mfethu ubukhulumile nje nomama nje wathi ngizobonana namhlanje kushintshe yipi cha bengikhulumile naye ngathi anijwayele ukuze epaka anijwayele ukuza la epaka manje pho why umjikele mfethu yena ke msigcina ukukhuluma yini ufike nalabantu laba kodwa somsiza angithi ungatholakala angithi awutholakala wena bengumtshelile kodwa bafu hawu fethu nasothi bantu ababa bengizomfonela ntambama bafu awuhlangene khona le ntombazane ekubefuna nami engafuni ukuhamba nawe ukhathele wena mana fethu yazi manje gcineni ke fethu yini ke into ozoyenza njengamanje senze njani njengamanje hayi bafu ngizohamba nangu mama mina ubalo yindaba hawu liqhawe mana yindaba fethu yindaba samfuni mama cha mana awusamfuni mama yonke into sikhuluma manje awusamfuni mama umama awusamfuni mfethu mana awusamfuni mama mana awusamfuni mama khuluma mfethu into eyodwa sifuna into eyodwa thina mana mfethu awusamfuni mama bafana ungena khona mana ngena khona la amusa ukukhuluma nami yes ngena khona la ngoba ngibhayile umama mina ngibhayile umama mana fethu ngibhayile umama mina ngiyangena mana mama fethu mama idla nazi izinto mama idla nazi izinto mama idla mana hawu wenzani manje hawu fethu imali yamba fole hawu fethu awufuni ngisho ukudla hey khona ngishama yogurt la wenzani wena ha mana bafethu mana oledi yabo njengamanje ngithi fethu uzoqhubeka nona khojana yes so sicela ukuthi ke njengamanje fethu ninakhunje fethu uhamba naye siyahamba thina ngoba usebonakele umfowethu angithi sebonakele umfowethu yes uhamba naye hayi cha uyeyise uhamba naye ngizena shaya ngisho mesh day ukhala muni lo ukhala muni lo awubazi nembali unjalo uhamba ulandela abantu khuluma kakhulu mana wenzani mdedeleni bafana ngimqhothule ngizokushaya mina ngizokushaya mina bafethu asambeni babhema asambeni uzohlangana nawe asamba wena uzobanjwa wena